dwumadi we efa wo ne me ya brabo ho wo ne me ye hinta mo sunsum ma ye nim ene ya to ye safre wo na omunim de efa sunsum sem efa ni abrabo mu ahinta sema yen yenti bi da de bia no boye ya brabo ekoyechi enam tis kame ho ena nwumre wate abusua ne nye se prayer se bi ya gbo no bede aye de ato se de entimi mbu yenje ye de yenti wo firi mu onua dofo yi besrew de mentimi mbu sa nso no akonya beba o a obetima for asi 0242 840108 so na also wachira wadwen na wabusa no so wonya wonte ho je na mesrew se kame ho ate na me amidi dwumadie hyame kofi asubonten ana asukuto yi pebre kofi asadanka wo obruko kese odi che konkron bi betrem na medi sa dwumadie nene na de che onu ofiase na do na ka se eye priest ana se konfo ana duefo dunsini bibusa se omudwumadie a omudwunu ewo yasetrem ene sen eno ene yato yansafre na de che se omra na hinta se medemu no onfama boaye meko na la je ho na edi enkomo akra kovi ma kwa ba jesumeni ana ene so ofesu hu emfe pa o sa hu meda se bofo da roma waya bofo da roma kuba ubofo ana se deche 47 asankare bofo tigare bomofo da roma abofo do se na wo wiase ona asiesi ehuntimi nka papa mofo de sunsum de se no ntimi nka no tigare bomofo da roma etiase sa besu kofi bruku ojapaku atra me de bruku trofo japaku den ono no ne twegya mpon ane asase yai amenam so ene fieda fo modi bronya ene ye fofie da ene modi bronya hwe matadi me ametimi hu setakrabo ano mino obruku nya safo me da se utifie tiwuram mino de mre na yadwuma sa da so piafo piao esu no ebeto esa ne omutwasa ne penifo ne twasa no omutwa bia ne nsuo so nam ne mframa so nam ani no busa se ne de ne yehui omkoduru omutwa esa ne wie no na esu edikan abe kakraka ba na etene ene be ye po no busa se na ede ni asoche boyi onom ko twere se broni di bre omo na ade ba ko ya me yase broni ede twere se bre bae no ne na medical sua dada ese na ensuowi na hu bi butu ani ba na ewiase ma saka ye na no na abrabo na omobo no obia chichiri nukuo ekuo ba ne asase wesu no saka ne ngura bebrebe adore wo mo ade de twero na de bre wo mo no ene de na abrabo na me na nanom omobo no ne tesen proni ye ya ngofoi omohu achiri na sata mi busa se edi ne ne di ya idea apaye ne mpai bo be na de omoye na ye konfo ana sofo a ofre no prophets ene ne di djuma wo ho ana duefo na na ti ahaba ekire ye na nan soma wo so mo nsoma mo be de omo o masetrem bi de bia me kase ye nsua de fa ye nipadua ne asetrem a ye bobra na ibi di ye wasetrem asetrem ye de enye sun enye se obetwa benebene eye se wo obewo wasem emma na omaka che se me papa de wabobra enum bi na me nam mo mididie na ade ntine wa wo ba na papa akora be jiska firi wa na ato ne adwentwen ato ne esum anase wanyinsen eye oba na oba na ka che se bema medofo manyinsen o se wo ye hio na wono wane dai eno so kofa asemede abro asetra be na wone oba ya na ebo eno ana na mibusa bro ni firo no de snap ebre eye na nanom ina na mu se bibi wo snap mu ento mo mfa nto ntwene omo cha se kanche ye bibi e wo asase so embu so odigu asase otia so nyina nso no na bibi so ye ho e de na hinta wo saade yedi mu e de na omo ka edigu sa nso ni mu no de yi apaye na mre be na omo ye saade no e wie nso a etimi mu se da bi etimi koto esre e ka yensa tum sre ade ni ho enso yebodin a eye adwuma eye twedwa mpo Kristo Jesus Christ of Nazareth the Messiah edin so eye yi edi ehinta sem ne wodi ni mu minua de na oso ni mfa ho etesa na na da che wa ha
akra mesa ma akwa babiu me je so me nua beba okonfo adwuma oduefo adwuma odinsini ene ohuni adwuma no so ebe de gum odaroma obe mayenya sante asewida ene edi enipa stena okọ baabi o so me kokonfo obi wo ho so me ko eye bosom ho bosom konfo ohunifo ene duefo adwuma no egu soronkon me da se kofi yenda yetiefo no nyina ase omo ehwe yen no ye mo bi adwo edo ma se so mo semre ebetena se hwe yen ye besua ade pa anso so no ye wo obi a ehwe ne konfo ene obi a oye obosonsonfo entem anso so no ye ewo okonfo ena odinsini entem asante kasa no nka ye ma ebia edin enya de baako ndi se obi a ohwe mene no so no kwa na ehwe a onfre nua foforo no metena se no ntie nsunsuni a ewo sa kasa no emu kofi de di ka me chef se afi se yesi obi a okonfo me ye okonfo wo ye okonfo me san ye obosonsomfo wo ye obosonsomfo me san ye okonfo adenti na me kase me ye okonfo ena mo ne so kakra ma na me ye obosonsomfo ye kase obi som bosom ana obi som bibia obetimi anya gidie adimachi abekoto du tie si fom wati asem na se ma bakunde fie ma bategar fie me de meti be si fom abesom bosom na so na wani kosua waso ente ne kasa da ye ne chidi ni osom no me a me ye konfo no the enti am ye konfo na ye bo difference ne se me no bosom no osane me so okasa mete enti na obe okom me de bosom no okom mo mi mu osane o mi mu e de me ye adwuma enti na obe konfo no mo an se ye so bi Kristo chidi ni Kristo somfo omu bie no wa hunu Kristo nemom gidie ana mo osum Kristo oye no worshiper ni follower enti konfo nko na obosonsomfo nso enko yamra dinsin adwumanim dinsin dodo no gina ho ama omo atiti no insini omo kotu no bra me ye konfo me ye som bosom me sai dinsin adentia bosom be kasa kire me a wo yare no me kwa kopenu insin enubra anama na me de abesa yade nanso ye obi o hono a oni bosom nanso adoma chede ane na bi di jare ne se sa haban we die so bi yale atwira fa no nko afasa ne yare sa dua we die ntina bakwa so bi odinsini o kire nan ya ebu obi a oye dompe a ebu die oye dinsini nanso oni bosom bia eden esiri dem a osom no na so nteka sabi na ni nhu ade amenka no kranche nye nipa ati haban nyina na wani e waso de ti haban no ahaban no doma nkoma na de che yen onye obia na hia ni ni aso no watimi de ate haban e gidie na onya wo mse aha champon se kan twa menua bi moje etu no ntie no mentwa bodo ba bi na mentwa so na kwadudu bi na memfa enso ni yede enso moja no bitimi ade atwa ohunu se de asem tie Matiase na mamemra say se de oyo konfo no prophet anase eye sofo mamemka na sana ahwefo no ahunu yi sofo bi ejina ene altar ni manase eye congregation animu a o say Kristo asane ni mu ana wasane ne so na say ni say no hunu onipa da sani na odi din Jesus Christ ayedai asa nipa ne yare onko no wade ne ho odi si ekwan wo nipa ne haw mu yehwe mu wo so yo konfo 2 minutes ane wo so ena ma wo be yo konfo nti wo ye konfo a wo som bibi a ye friend bosom sa mo so obi o haw bi se etwere a ye honhum yare ana se obi o yare bi ti se bodam yare ana se yare bi a se be esunsum yare na opa won chen a kwan be so da bosom no sori e fa mu a odi esi ano kwan me da se kofi adoma chede odoma nkoma dom ya eda soro kone se obi a o hwe me o konfo bia be kan sa me kan di a kire o se osom bosoma na abeye konfo dum pempen so bia anya da bia me ankasa kra mete anza na me bosom gare be sane me so no na wa bre pa
no wa bre na o ya akro no a o gye metata na o gye bosom na agro tata no na wa bre pa ana yemfa ne se nsi akuma ohun ya beba se odin bedi apa na wa bre yemfa bosom bi sitagu kunde be san me so no obetimi agye magro abeburu 2 hours no my nti ekoma su no mu hu ye hita asem asi asem so okay me ameti honom no me hia se bosupe san me so ansa na metimi aka ho hinta asem ye ti ati sare se me hunu ade me te kasa no masum bosum betimi abe kasa kire me direct say ka che kofi say oba program ka fra o wadi fufuo ana wa yese yemfa ne se no de mogu ade na me de example de ama obi yare bi no be duru me fie a eni obi ana me frɛ me bosum kure san me so ubewura me fie ene se wan kasa wo ye witness eni ba bebre kura frɛ wo dia dance dia kyerɛw ama wan kasa wa frɛ ma ka kyerɛ me so bi so ba me fie ne ho dwiri ne pa because ade bia wa ya onim so bi enim da no ma hunu ayeden aka dia kyerɛ no ene bosum nsane form kitten se bi kura na mkuru mu akekra bi akiredi na wo so da bi mani atra sam pempen so no kura matra ho kura ebia minim de ntia me kasa so dia kyerɛw obi yare no ba me fie a no wodi metra so ana unya wura me fie mu kura akwansia no wodi ono aholu bi ana apali bi a obeka di ntia ba me fie ho de ayede e de akyere me me okofi bi ono be di adanse akyem se nipa yi obayi ade ewe nti no de ba o na ase a ehia se bi ebe frɛ busum ayede esane me so ni me wura me dem a me busum ani me kasa one on one beka so me si otu ese na ka kyere no anipa otu ade ese no aye nti no de okosa o hawe mu ansa na busum tiga bi same so na wa bre okay friend dey born man say duro si dwuma na duro academy tiga ri sane na e ya amane a abusum be brebi obi akomo so awakom beti akọ me kan kracho kunde sane me so na e komo a abusum be brebeti akọ na ansa na be ba no mi ansa na me busum be sane no na bi akom ana abusum bi a omo ne me ye adwuma dodo na no adi kan ba begege me tata emfa se bi kafra ya na otumfo kodwa base obedi kan man kwada bi ana na hemfo kitwa bi adi kan eden abegura agene tata sa ansa na busum obi a konfo bi enim se me kan kunda sa na me kan o ye kunde konfo na teka konfo unim enim so ye penimu pa be da se eye na da che ohunu na wote ne nka no na da che ni chirichiri mu o de ma ye nyina se bi e obusum djuma wo ho na emum no busum djuma na ye se do obesom no na konfo no de 2 minutes ane ne so ma piafo se bi ukokonfo ukobosum wa ni ye se bi ukokonfo no na emum no o ba ma mfa de we shem se eni obi abusum san no so na ye konfo nipa na ma bosum sa nipa na ma bosum sa onipa betuma bodondo no da se ni jo no twa no nti nipa ma ye ni na ho oh okay utie de me ka kiro no onipa mu na ma be ka asem minya atan o me se obi a oso aye bosum djuma nyamfi hye bebiro mu no utira na sade se na bosum be sane so ansa na kasa onu achiri o sunsum djuma mu okay onyanya nimdia na tumi emu odu a mimi nya simple so betima age kuni tata kra so me kasa ncha na emfa bosum bi se ejabako atra ya tra so no be di nkomo one on one eno na ma hu se mi obosum obi wura afia no wa pam ma no be kasa kire o simple anipa we ade we na ha no oye witness wo asa me kan wonim sunsun e den e wo ade a me kan konfonkon dunsini nkon obosonsomfo e den e different metimi ama wade ama wo de atofi asom na enkasa nkyerɛw ma me mfa kwanya we so nka ase bi nkyerɛ ni nuanom ma ehwɛ me ye nuanom bi te se mason ni carpenter ni obi a oye adwuma a o charge kofi me wo credo bi wo ho ti asem no emfa ho so wa brochire wo Ghana ha me wade o ho a se obi frɛ brabe na mensa awa e so abnase o no de o ti a ni biduma o te ni biduma o e so abnase o se de bia o ye duma o ye duma o e so abnase for no 0249 650303 0249 sorry 650703 ana tell me bibusa o no ha go bi ye probre ya sitin obi on eba e konfo a na bosom mensa menso a e de no utimi hu na yi kasa no ba just say ye panimfo what you say na say but you can kasa me say
we are carpenter ni we are mason ni we be a shop out find out ni pa ni dia dia no especially when on cars ne sa no ma e be very expensive no me ti mama wade awo enkasa nche wo asum unhunu no na waka se bia wakoma ntini wo betimi aka kra do bie na waka sim keke e bia nipa wa frame o so de kwadu mary oba ne catch say ma de turn 100 million a mo opportunity nipa yo de dem ma me se nko so ma se carpenter ni biduru wa me kase se ya se nipa no nya conform so nsane ne so but ade be kuta na oso nti esa se eya bosom so ade nti oso ade no okay ene ya ade bi wa say wasam abusa bisisi ase then na be no bi atimi a bosom nsane ne so be hunu ade no obia oso oye konfo na ose age se bosom nsane ne so asa na otimi ahu asma ka no yan bosom sum ne baka chense ebia oye bosom no ne si konfo si am se ja me me konfo me ko ebia be ko voter regime fa ne se makọ jose kromu a me bosom mpanimfo bi a me kuta no me wo ma ansa na me makọ me bakura no se be fa ansa na ko fi gamrego ana ko mche ko isane no me wo abosom bi wo ho no mo be di kan den esane wo so me wo ma bi ana me ma bi obi fi a ebia me pese me busa dia me ma bosom na den ese ko fu kra to ese me de do account ama ba bosom ba bosom ere mpibie na me kuma bosom esane o so ma ba dem pasa ko vote mi kwa soro dem president azande yo mo de manche ahaba hye ko fu asum e de me kasi gitato o ko so fo bi no akazo me de ade aso asum bi ahe obini o kasa se bosom bi a e haban nipa no ko no woni no oye beifo o se o me de ade aknipa no me na na sama bi kasa fa no na pasa bi kasa no enye omo no ma hye ho a de odi ade ne ka no akwansi ade ne ba no ono wo tumi and what board any day would nipa a freshman I simple. Yatradewa, so for to me, Genos, in the name of Jesus. Feel Muko was a 2 minutes a flu Muko. You're from Momo Confujumano. Some Kofi, some of the trade back. Once, and I say, Bosom the baby came and testimony or the Habana Camiana, and I say, Obo Romoa, or Yeno soon ye, when you may be. Meda so abusa asem a ehia no kware nkyerechire mu maka cho se medi no kware akosi bi guda adotire maso mboso mfie aduane na chire ebia minya amane ebia ada no uti asa meka cho papa meti ye wo ade aye commande ene ye wo ade bi wo no ma ehia se oyeso adwuma na ode nhaban den e ka ye mfa ne se obi se ne ba yare eno kura mpo no ma menka no kwancho oye bodanfo oye kekra ansa ne nipa no badwe no enso ne be pete no kura no bisa se ye de ade e haban na bi ade egu ade ni akosa ebi obi ba ye kekra twese kan ya pete enso bi wa haban na kosa bi gudi ba enso obeda obadwo mfa won gidigidi oye de oye obadwo kura da di ene wade bi se nipa no ba no obi obeka twese yale bi ti se twe bi a ye bo se ni ya to dabi ye wadro bi ti se tupe ebi obi atu obi adumoni bi eno kra de fe eno kra de ade tete ade yi no kra ro saon enya command say me de me saka wato so na yi ati wo numa bi ti se bi abaye bi ebi abono na se ya na obi tu ade me ba de na to atwe betimi aso but as na wade bi but said no ma enya kani padua na wie ya to amana kan wie ne de wo ye dan ya ye de tumi ye haban ebi amoto bi ye betete so ye de ade na kan na bi ayi apie ebi wa ni so do anu ye de efi ade no wo yi ya de efi o ayi fa se tupe abo na ba obi oni tupe edro bi am kan kwa cho ye yi we ha apampam yes wow oh yes eti muntimi mo fa se kan na eti me mitimi nyina eye kunde jide say in the name of kunde out papa ya zaja me pesa jaisa o de bi jaja me kasa se me na nyesa o ye be ya bosundu me ko fa so fa se me o de bi abi before na timie na ye da na to bi atobo kokora ya fo go hwe kokora oni pa da bi ko fa funfra so ko fa so dem sir ni pa den kan ko ntia ja me so fa se me ha ya mama checha bosun sem aya sa ya tro mo ana mo ko hospital ko papa ne When catch us so big, I let you know, be back or send me your phone. But then, so you know, Jesus, I don't on no man in the acquired. Then they won't be down one pile to start it to the year to Anakasi. You won't have TV. You won't be down with TV. Say, as I didn't quite. And Kayari for that so Ghana. I don't want to see on fire and yes, you walk street go back for 4 minutes to grow. And no man, I left for crack if you can be Jamaican. What about you movie that?
na omo ye di platform to ke ka ye chom yale adu di haban no o sane sa no mane ade de sa ko fa lo asan kwase no no so lo mti na obaje di agide ntimi mba waso ye gidie nkare se me bo eye utu media da se do de command no ene se bia me no nam na odi nsamfu metimi atia ho ene me yo ade wow ane de ho me metimi ama wade a se bia fra obi di nsamu obi watade to be ne aguru ho instant yes to me sa no man de command no man de e wo ho but say yare obi atu adu am na ka hwe na bosom kwa no mo timi access to you no o fe say e simple say o so le anu akwa yi adu na firi mu ana ye fa say me metie wa ye mbone na ma siripe atutu a confirm ta card atu wu adu a aga jem say obi ko nyo sin do no mbom timi sem so nko obi fa ne bamla na me tuna du no ko nyo ko dite no ni sa ni omo ko ji tia am man ti ga ko to wa so de mo omo joy de da ona ka cho se sa na bosu ni aduma etira na me ka asem ku ase konfo a onya kwadofo na ode no kwaredie sum bosom so fo bie no organ no so bitina aduma o ma me ka chiro mitimi tena se bese bia bosu nsia na me ame ba adu me paso na me na aso da ni fi papa we da tuntum na me ko da fitam ni fi na me kwa na de da sum no obetuma twa kwa na aduma ba ne yanchekere aduma ba na chache opa adwuma sunsu adwuma ko obi ato obi yale no sunsu kwa wanfun ebetuma nya na emo konfo na chechire nipa da sani ana se wafun enti ukọ bi ahemfu chire bi de bi achi ebi a wakoye obi bone wakodi atro bi wakoye de bone bi na sai sana den abedi wachire e na wakodi atro sunsu fufuro enti uba na me ma ho wode ne buru nipa so na eburu no so kura de kan kwa chede me kan kwa chi papa enkane no kura mbo na ne ka se aduro chire bone fo achede nti sa e na ohu obi achi kura papa wa mo ana sorry wanyem na esu bubu a na duro hopa oh sa no man de maka cho se eye haban yo eno na me bisa se ade so ba so wanyem na ni nyinse esu bubu se bi ka fra o de so bi wo sa maka se onipa o hwe bia no a wa fa yo omo na ade man omo na wale ho ban wa wo baketo anu ha enya so ode entra onye anonte o yi ewu nso mu nsa akola no oba mi fie no manfo anko ba bia ya tu amana abosum dem a ya ye nkrofo nsu o me de kwa sole dem atreo awia we kura mpo an obi ba mfira mse yenko oyes gu akofa bi ma ya wie me de ahaba na aye na o befa no makoton no magisika eye dwuma but nokure no me se makase o yesunsum dwuma na pese o ye no kroja o de pe obi ono nimnim die no o ma waso kakra o ma aboton to achi na fa bo adasama o de se o si di Jesus na de be adwuma oba mi fie me o me kran ma mato ne fo me a e no wa wo ma na abeto me bandi enye compose so kwa fa din fom ya na ede e frɛ ne ba no papa what asense ntu de kama na kwa utimi kwoto ne din ansu nyame ye kaida bia na me boa ntu de obate gafi a wetu ma jibo so no kwa ha frɛ ne Jesus ala papa de be kare boa wakwa me na nam ho obredi enu akwa kwaji atia ya na atia mfrema na me boa okoye na ase odi mfrema ene so tu anadwo na okokobɔ mpa ye se ne dia omo no hu papa mo agi asofo no me omo de no dodo na nye ayaresa no na hi omo no me mo no so di enya omo nim se ni bia ye eno de enhyehyɛ ho sound oh kofi me sa ka asem wa na Friday last time na me ye program akola bi frɛ ti yam so onim me also frɛ free second mo dua simple tell say nisun kasa na ono me say o se oye Kristo ni okura nyame ankasa kan tumi kofi bia be duru ha e betra se ye kasa no me ma ne bosom kura ode ye aduma na akɔgye ahye ne pass ne be ye aduma unim de ntia me kasa sa no ya bi abosom a ade ne film mo France beto se ne no me nim so foko a obosom e bia age o ma akɔdwan ne court akase bi o ba bi num ne sa no ma no bato ne bibi se me sum kunde me sum tegare a me nsuro obosom sound na de ade chechire Ghana ma no to gbe agbagle no kan nyame na nkasa atimfi wo betimi de wo de akɔfa firi bi de aba ma se asantema wura na mu no subi ka chechire mu kura sabi ka fo ye trade dem dan ni dua na wo betima ka che me a me metia se wo di Jesus a nim se e bia me no hia mpu ni mpu a metima ka che o plane se metima ka che o plane momfa eye Christopher nya me kese pa omo nya me ne de wo he kana Jesus Christ no jai kama me nya dwuma asa momfa nya hwe omo Jesus ne ya dwuma ade ntino mo so ankrofo na abeje boso no omo di Jesus ne to so omo di Jesus ne to so se Jesus no ale no omo ntontwe na se bi ka fra makọ e bia mfa se makọ kleko akọje boso no afifie makọje sanya what I say omo rantam na mbia atamfo dua makọje na ba
What I say, na me ba me beduru say be de sanya ba, e be say sanya din, aba friend say bi kafre bia geri ana, e bia me fa say bangi katechi. Wait my adwuma. Enya adwuma. Wait my adwuma. Aya zan, omo no ma no mo ye na platform so na say me see person for no say, odi nyame, o trade ampon, kokroko me nka so ni o. Utie. Me de me papa o de me ba asase so example. All right. Me grandfather ye comfort, to bi ohun. Oni ho bi ne. Ono na mama ye obi a mete ho ne. Ne ba pani a ye fe no Kwaku Anthony no. Oye Jehovah Witness no na de me ba asase so. Uni bibi. Baby. Obi atwene so to atoro ten yanto. Nipa mienu. Onkom o. Osom ne Bible. The entire me this asem we kan me catch a Christopher na say. O som otwedi ampon no. Na betime di ne mra na ono dia ma wo say. Enye boni we. Enye ono so yetumi o. Sadia mimi kunde ne yetumi na waka kire me say. E bia nko obi yire ho. Emo adwaman nyese na midi so amama ye obi no. Sa wo ye Kristoni Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture, and me Edusa herbal capsules, and no who dreaded there. You could debrail. Who said that will complain with sissini cocoa, epe ajiwakade, Edusa herbal mixture, and me Edusa herbal capsules, and no who jack a sepan and neck. You could debrail. William, a yama money mema. Edusa herbal mixture, and you Edusa herbal capsules, and your cocoa Sicilia redrink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Miss Roxlassie. Namen serve. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma Memejina Brani. Na a yemme. Ah! Na Edusa was the same me bravo we. Sweetie, maybe come on, mammy, I drum one. Hey! What does ye? A ye chuma. It's a living testimony. Corner Judy. What can keep? Yeah, I'm sorry. Obie Timinumbi. I just have painful. The enkrato aba. Na me do kwa ye ejeso abnase e na mensa ho. Say ozi abai. I know. Mo twa de so no. Aha na. Dara, uri na betina o. Minima du krontia. Wo de muti Kristo da. Onfo ne nyane wo nyam se. Ah, uri abeba so ochia o. Era mensa me ento ka wate. Baba kukudofo. Aha, wo de so ni mo tia na nam. Aha, wo de wo say enipa nyenti no. Wo mo sunsum ene eye nipa kasa. Na sunsum na ne nipa deli one on one. E wo ye wasane yeso. O number dey 0249 6 0249 5 Minua Mr. Ubo number near Mabun number here, Modarma, a computer, Mr. Moa, and the number is 0249 650 703 0249 650 703. As a main country say, oh no, dear, Nanam Sumu, Crojin, would near home nenam, Uba, Sebi Nipa, Uba can a cratcher no bocor Bissina, which he did, Uba Wani, Mutiano, Encasa, and Pudding Puati, Cohinta Sam Chereno, no Mutiano, soon will beat me. Na ya wada we a ebebe na otwe ibisi mi obeba ha sei no kuro se
sa emmo entiawa no bebia omutumi yi omo ede omomo a oba ha mema na yi bibi wa efiase na minim se obeya amamenti no bema ewiase ate ne kura ewo eye ewiase asetena mu na mensa oso no de ono tumi anante na tumi asem oka kire nse enipa yensuro nipa ni mu nipa ni ni kura wasase so bibia ye nipa tumi ni sane oso suro nipa di ni kura ma nipa ebu nipa nipa nye adenti na matumi kasa ye ko beba nyina ye nipa o obi bi benya mane ye nipa nipa bekoso a ye nipa adenti na niwi ase ye bresa ye nipa obra ma nipa wu a nipa na ekum onti wose odi on trans ma nipa endu dem sa nti odi ahama na nanu nsumuti abegye wo frisa nipa tebia bone ye wo pesa wo ha wo nti no friend 0249650703 0249650703 also obutu eje so abenase o no butu edi juma na me say ko na dachi hunu eho na ene na twetwe komo ono so du gina na ewiase ye obusum juma ho ene se o som no ene ye wo eye se busum asa na oso no ka wo hinta asem ede a kire also wo asakare 47 udu 47 na eye organizer no wa also ohwe eye na dachi hunu papa na asabi ugbowura wo na wo hinta asem no na wo sha se ka kire udu ni fere wo ka kire se o ba no sei ni na wo wasetenem na emu no ona nanam na ho mpa ewo kunde anapache sa detie berekune yata mo eno aka no mo ni janta aha 2 minutes obetima aboa friend 0246014029 0246014029 oso me kan kire se eya hama kroje na ode do say yare tumi na ka wo hinta se ma kire wi no obekire ndi ofa nkan ode kan wa boni bia ni wobiem no hwe na sabi ohunya on bible na ode sabi na nanu mo hira wo na won samafo du achi na ebie kwan ma ode a bible keke na ode ma wo na keke no kran podo o say adese wo wa na ode fia gu hu na ode fia ko ka hu ti mo modi aso be friend 0246014029 na wo fia say ye ka na juma no sign ni sitie emu nsem no sign ye de sitie na me kwa na me chia Kofi Primai the morning star the great man o Tamale and also was south baby o bia no Kofi me chia o oni madura me chia mo so kwa so me da say mo hwe me Kofi me say mu na ma mente won ka wate Kofi Primai me say o ye de teacher na say lecturer na say tutor ma mente won ka me da say akra ye hwa de o ha say ende ye na mafo ya aba no bibia be ye abafu nyuma obe yare a okọ hospital unya twera o se me kọ hospital one obi kura da sebi na o kansa enemu no a kira bonten sa nwoma na yeye no etimi ebo yenwoma pagu say especially one oba beda ana oba ne bema beda na ogina baabi ede yawdie eka bema na hinta sese be ne wada bema no so akotena oba bi ne na da bibia ne obi obetima ko bi no ofo tumi die kire ese nipa no ebo ne nwoma bitugu But sa asemi abusani na ni kan fan fi eno ma ekoso wiase na bibia ye publicize ade bia ye publish eno obi nya bia na obi dikura ade so twa de koto social media se nipa hwe bisa asem se obi na obi twempena ade ye ne kokoam ade ye de dem so nyansa wom se de to abonten mwa eno otwe bi ampon ye ne se omfo mo abonten be man nyansani oba nyansani die no a onu obi ko ya de okoko ba kana bonten tu ye be man na okofo ba ne hia odem na kushara fu asumasi se di ka fram pe no su makori no unu nyansa oh asumasi odi makoda unu nyansa amen faka se o am se na be na otwini ma hu se nsem bi trend on social media ivoners ne sakore omu nyina se di ka fram nyina tu so aka omu nyina anya badwemba omu nyina adwenu noye adentia oh yes no so bidini nyina program meka kwa kosi be mamu sakode no nkura na meka na de kese se di ka fram ni papa oba ya nwene a emre oba ya nwene emre sa nia ube huna obe ye dede wo ho oba be dede obe ma senka o ye tse gina mo na su trase then ma obi be kakra se Kofi akoye misei
ade no wa yampa ai ne ye papa wo so be sa be kan se be bu nipa mu fi e de chen sa na se wa anka se bi ka fro be ma na ewu be ma na sha e na aka se obu mpa mu ani mu ase ana me boa so be kan so sa ko de ka na twempena na ne be ma sha na oni amode mpa mu e na che se obu mu dem mpa o e kra me aso esi atwempena pe wa nyanyansafo o kokwa mu ade ne mpa ma bonten wa nyanyansafo na so bi funkum a yamfunra se obi ajare nan ana wadi from aboni abo so ko ibi abo don ha be jaw nan ebi na be mu anaye no nsem obe kan wo ne nsem di ka kire oba no abu oba ne mu aso aka nsem aso so ka ne kire oba no aka no eno enanche no abra bomu ni sunsun nsem wo etimi e kan to for oh yes kofi na ka se kokomu ade mfa ma bonten ne no ya de okokomu a na de beto abonten a esumu ade ene ehwa de bi wa sei be ma no oba da ana oba no be ma da oso wo so ba ni me ana wo so be ma ni me eno no ezu timi eyi bibi ebo ye ni pe yo hu e wo bia ne se do fa ade bi fa ena ansa na bibi aboka papa a egberibi se oba de ya ba ka ana ade si bra mo ni bibi say oh wo gafra say nya asem a anka wo kura anka betimo asem no ka say nya asem a no che say e bia wo share ni bobi enu nti na sacrifice yourself no be dey e be ye bibi but sade no sacrifice and san kan onye disappointed obe na me kire say onu makota me kasa no eye adifo bi e wa stream wa say ya o say wo ofia beifo e na amana akoyisi mi wanso no e bia na oba no na bra boboni bi nanum kasa bi na mo se me kasa me ye bema wajiji medi ana wo ye me afi na menye otenka bi ama kofi obi abu obi kwase a wahwe obi school na to adwumam na se wo se enne ne nsa so na chi e bia wo bema no nyi boni tia na wo pena setena bra wo besan je wade e mo obi nyi wade fi se makasa se me se wo be wale bema na wo bo ansa be ware bra be bu sase abusua ne ye ware mu bema no no obi ni apam dada bema na me ko ware no kra onye oba bi bone onko gina tire mfado oba wale ami ahwa na wo ye bema wo so kwa ko wale oba ko busase bia na oba no abu bema bi kwase a wanhwe araba ko so ho asanua enne da me no kase bi ba me fie obama bi no oba fi tepa ba me nche wo so oda na so da na se bi kafra na se wona num nyina tutu hwa num guase o wo so da na ono atade a se no hunu na atade na awro fi no gina bedwam deja naked e kire wo sen se dambo anim guase a bebetu ni panana dem dia e bituma ba no enne no be ma no ne te no e na wa ya de because o de ne koto adwum e na waja no akofa bema foforo nti wo se wo de odi aye minie what ya say sabi kafra onye ne ho ade o nanso ye trance me do usu adwuma me ware o e na kwan so na bia wo pese obu ni kwase ane de me kan kra kire o oh yes me say ni pan ma o ba na me aba and small guess no unya na kwanya wi kakra bi no pese o de ko empemu a oba na ya say oh tafremase se o yade na sabia kronto wo di fin be kan cheche be no ne ye brenne no enti o se mi busa de amenya promise am free ha me mi busa obi ade on fama me sabi ka free nipa no kwa na nete efin no mane atantan no ma se ya nka me nte enti se oba etafre be ma ho ana so oba ye nkrasem ye san fin o chedi amponya nsam no eman otwedi amponya nsam no emisa obi new star otwedi amponya nsam no obai ma wa sankare minwa be ma e befie pa na utira na chese bia bas ko be ma na ho seso a obai ma de oye no be very 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 careful unye star bi nche minwa be ma no hu nyoma e wo wi small obai ya be very very careful oba ohima fefe oba somuso ohun say the opposite no twene say the otwe ataya no otugu ya no otugu ya baba bia oni ahun seso bia onti ni papa also you know bofrot no wo say wo sa akasa wa sore de bodo oba ya ohima fefe and o bon kwade bi pa ofie any time I respect no
twetwi ne tafre na ese nye izo so bi so mu pa no ma nyina ho kwan ese Kofi no ma nyina ho kwan se nipa na nye nyina na so si sebe ma oye se sa no ma o kampamu agodi ni ade ho ene nkane tete no a na yesi oba siwa obi ehu ne da ene ni nye bibi da ena wa hu sade mi ana ma na cha de na ma fa de na me bobra efi bi enka ha dwen o papa what ase no se na oba me kan bi a enipa akọ no ho bro opim ensu fi awura no ho bro apim what ase no se na shi oba bontin se na there be efi me kind of credit. I'm a friend for Obetima Bemo 0244840108. I didn't say Sufio, but what your boy or some born money and mote. I didn't sweat day. Money, Mona, some with their mamma. And they said, and then enemy Busam and San Canona, you know, I don't know. They say, me papa, yes, and I say, yeah, candy be bro, me body, yeah, candy be brave. I reform of him who beats my Bemos watch a wide way. Sebi, Ebiono, Saka, Bema, Atafre. And then Abrabona basa sebi bema so wata fro ba ya ase ene asetere mu so e basa okọ edu efo bi wo enyo bi wo ye uhu so ena nana e kire hitasem o abrabo yi mu Kofi Adasama ni omu ni wate Adasama nya ahonidie ma omu kakra wate enipa ya ba ne no ho ye nya ho hyeso na ye ndie ehuni utire bi ka no unni ahohyeso na undi ehuni a untimi nya yedie ene be de timi awo Better what me out. Casa will say, I shall swan and say, I saw do Nina more bar. Hello, good evening. We didn't have your free open. You can say, good evening. Yes, sir. Hello. Open your casa or quite beat you. Open your majoso. Me pato. I baby messing pa. Sound. Baby the messing pa. Okay, mami do so kakra. O do sim. E kwa be so jira. Kona ko baby no wete mu. O so ko wan o ba fufro. Be ma fufro. Oh, na unyi se we se chi ede ne. E woni so. Oh, friend. Na o maje mu wa na o ba no mla no baby. Na me koswa de hwe wate. Na le che wa se o say frɛ obeboa wo so obu kwase nko ade a na emom so wo no search de akoyi hwe wo search de ne yes sir hello open you guys say pacho dini bebe okase free na mo ai KUMAWOOD TV ai me pacho ai ne o KUMAWOOD TV no what free na mention o say hello open you mi kasa da bitio Betacho. Ekima bia me tege ko bia mwame ko ya be. Na bibusa se wasetena mu no. Bone be na woyo. Ene ye kan ye ho ye bone bia ya kan ye die kan ye shabere tugu no. Ene bra na e wa sei. Hello, good evening. Udini bebe okasa free. Oh, opanyini udini bebe okasa free. Hello? Because it's Santa. Okay. Okay, opanyin manenko. Na wakata nko. Hakan ko ran tata wate kindini papa yi. Yeguma hatana ko. Na shama de ta wate mi papa. Ide sabi ni corner said the my area to wate mi. Let it wana ya bidini happen. Let it see the matter tapwa. No, today, Apple. Atapo when only not on Atapo. When you put out from Atapo, you want them go for Atapo. That's it. That's also the better so. Hello, good evening. We didn't even be free. Hello. Oh, and Timmy also. I'm in Fawi. Hello, good evening. We didn't even be free. Hello, good evening. Because Mr. Fesik takwai from Ishmael. Ishmael Maniko. Hello. Because Fesik takwai from Ishmael. I'm saying, no, next man, like, why must school inspire? Because the way I was in Cassan, via TV so much as I'm getting. We say, no, papa, no, the money. We must not go thank you so much.
was not more keen on cases, the most more the other con. I could share Also, Ishmael. Ishmael. Oh, Ishmael. Oh, to me, so. Hello, good evening. We didn't have your cousin free. Hello, good evening. Yes, sir. But you're here now. Nana, ever sorry, or the telephone number better, whatever, man, no wafa. Or I just saw Yemre. Oh, Asankar, why? Asankar 47. Just what I can. Me patch just was Asankar. Yes, I carry this one. Just would try just so. I know that account. Me patch, oh, cousin free. Oh, yes, patch, didn't have your cousin free. I'm far number into so. Okay. Open Pacho Casa Padaruma, it's you. Yeah. You should have the prayer and not many Okay, alright. Obey you and why? Hello? Good evening. We didn't have your casa free. Open you patch me tea, whatever, didn't have your casa free. I KUMAWOOD TV. Hello? Yes, sir. Pacho, didn't have your casa free. Yeah, and I feel the Ah, the great Kofi, and Emma Owari. Owari. No, Kofi, Madu doesn't want form. Oh, what's the name? Hello? Yes, sir. We didn't have your cousin free. You can say. Hello? Yes, sir. Pacho, we didn't have your cousin free. Oh, okay. I just patch man and call. Pacho, Brabby, what's it? Oh, there. By a Me Pacho, whatever. Pacho, you. And that, or the number about 2 screens, no fun cook why. Na wetimi ahwe aboa odarma ye fa ye last call uma say me executive director no say me fa 2 calls pe uma ye me fa dodo sere wa odarma uma emre na nyina ye dia o obo ade ne boy na otiti biton udin ene ukase baby ukase free Pato, yeah, Ishmael Massa Balloon. Ishmael No, but this is an atom. okay madam call Nana Pato. The more business is what man was in investment, what they have many canals. But I did go over there. Mati obey you one why Ishmael Automatic. that's it the last call uma bisro okay for 2 calls be come anybody 0244 840108 0244 840108 and I will how be and I say wo ku bi wo your software also betimi aba say Christo maintain some person wo dey anim ye form asofo mo wey mo dey asem frame mo number we 0244 840108 ye ni Christo no dance here. Hello. Yes sir. Bacho, good evening. Good evening sir. Bacho na come today. Me what dey say twiri dua no na also e Bacho KUMAWOOD TV ni. me bacho why Bacho program mo ye no na me tie bia ye mai pa na pese me bembe. open you also yanko Any pa na o kasa no me oni mo de pa na esane se nyame nshira na adwuma no ye ne nkoso. Ba ye me adwuma bi adwuma no enkoso. okay you know what na me musa question wan kasa no e mado so na wapem mo onko fie nko ware wo mo a oguso no mo da O fa no de me medical di hu for kra no ntina mama frɛ no ntiro so otufu say na wate ho afiro no so pa oba so a wo ware na wasa fro na se bibia ko ani mi da ase fa the number na chiri no kwa de aka no ono be yo pia mimi di for no medical sachara na ba ko toaso last call ate okay ndi ono angata final me pacho ye be kono so nti owi a number be ba no any number ye friend na da chi hunu me the number be to CCI the famous whatever number ne to so ne empower yo me chief producer executive producer say what to so famous there as say what they are to screen so last call
Would you be okay free? Last call 1 month, my boo. Last call 1 month, Mamma and I, my old as I carry 47 boo. Hello? Hello? Uma se men fa course in CRC. Uma. Was it very cool in CRC? I was asking Santos. Yes, dear, over Fefe. What is it, dear? Do? Good evening. Good evening, my sweet girl, baby. How are you? Are you with me, madam? How may I render my service to you, please? Empa chow, udini baby okase free. Me say ya santini. Yanko. Mu bogoso ampa. Bacha chrawadwe. Sanofo. Number. Ibacho ne number na mebobo no. Ahwefo de atiefo a mohwɛ mo KUMAWOOD TV ana Esubonti TV o YouTube. Ubesa nya me o YouTube KUMAWOOD TV. Saa so na Facebook KUMAWOOD TV. Ubenya me. Na na de chi number no 0246. Menya botre pa. 0246 01 4029. Na na de chi number no. Papa yo teme nche ase a o ka wo hintasem. O nyoma ye no wasetene mu no. E wo screen so de but see mano kasa na fa the number wati send amwowa da chi be beboa the number is 0246 01 4029 papa no onyanko nya botre e wunti wo nti e no wa sei de wo ya enya ama wasetena no aka akire wo yie di wani monyam na ade bia de ma no aka akire no enu ti no wa se so obeju afri sa o haw ni mu nanso onyanko ye no adofo bi ebusa nsem bi omontom wase mame ni sa akomo no ofri dwumadi we su a na wa friend wate ofri dwumadi we na wa friend onyanko why uti e do wa say eti the number no is 0246 said I make a choro 01 4029 0246 4029 akra Oh my. my memory also and then go odue fobi anaso bi oti ama anaso bo fobi o ti TV so and o ti sika so bo money Kofi ja kan ya zan ye twa so. Misi twa so. Omo afiri ko no mayi ankoma agrada ansensem abifo agimi Ghana for bi na adwenda so ofom. Obi timi fro na o ye double money, ni nye double money. Bosum bi no yi sika. Magic me nye bosum pa bia ko no ye magic. Yin tofe. Kofi edan tuntum no pa brem dan fita no pa brem. Wo akokoduru abi tamba mfu bi nya yidie. Do wa oh mi na say me simi kusum kune me sum tiga o ka chem sika. Na bosum be ne embo nipa bo nipa chen tiga ana kude. Asabe na aka no wo hawa wo de bra na emu me bati do anya me fie na beba no kekere no kwani me sim de futuo ma da sama se wa bra bo etima ko fa how de abrel mundim huni momfa no kware de mmobra momma papa no so nchembo ani bebrebe no obi kunu owusika obi mpra medi na chi no eno na ha mo nne no because obi enu a se bikafra o ye ne boni obeka che o se oja mo apa ho adi me de futuo ya tuja me se o yo ba be ma so peso walewa frame number no bra bebu sabema na chi abusuo na ukom ne setesen ohun se ne nipa nim dia abroso ama obema ko shi oba na oba ko je ko wale kra ni wura fi se so de hospital na se bika from ko hwe omo blood se blood group na nkasa mpo se bika fra eye anasa nye eno ye physical de mpo nipa jai no and we remember say me so kasa no me and then it is a big money so go na mo prem ni na say papa ni na ebusuona di asase ne produce koku a me papa do ye ebusuona di produce asase a ewo ho onye na di produce so bi bu kwase ajo nsem ade a se ne se bika fra ho no ebusuona ne me pre enyanka anaso wo na asebi on papa no mabusua ajapade ya ji furo mo nsem afani je furo mo nsem no papa to be de wo we ti ya bo na papa no mato woni so bosom boa amobrofo omo ni bi eni tina meka sa me fio ba enye sika na meji wo o de fansa na akobra be kan ha kire bosom se ade we ni pa ne mu wia no ahye me bo na wie ade we ne hia me wia no aye den wa hye me bo eno ne me hawo ni nyina no enti so bi ji wa ade na afiri nsem
wonim sasase ye odia adwapade papa na digya wo ade we ye odia no bi se oye tintin obedi a me kan kwa che me se ahemfu chiniye ebi di da bi achi But I say na na chi na hotel in kan o se bi so bi chinchim se o akọ ni so and I say sebi o do ba bi mo bo an wase tinem na e wu wa ma o wo ma wa Kofi me srewa obi busa de be fa de ntwem no se omo wo abosom ofie maka me sa aka bi me se wo a wona nan kwaje no be gu ofie na mu hunu na kwan e bi ensane obi aso bi obusue na no ma ne gu ho no me sre mo da woro ma won frɛ me namba no wo a wo te se wona ne bi kwaje te ga be fie ko ji de ndu be fie ko ji busum se be fie no frɛ me namba no se ensane obi aso na no ma ne gu dem na ebo ntu a me sre wo ni ani aso mfa ensan kogu nsa so ensan kogu bosom so bosom nsa ne obi so a obi enfa se nche no ma gu fie na so wo ntimi hunu na kwan a frɛ me namba no na yen hwe na kwama opani ni aso 0246 01 40 29 0246 01 40 29 o paso ni ani dia ye djuma papa no kware mu anya magica frɛ me namba no me dia me kyerɛ wade no mama aboto ato achi na watimi asa adasama no wabo nipa o mo haw no me haw nyina no opani ni aso petumi dia ye adwuma o dia frɛ me namba no 0246 01 40 29 na brafie be wura mu ne enkyerɛ na kwan suade nyabotre di ni pati ye mu bi ye di mpanifo akyekyɛ ye okofi obi se makɔ kosu adwuma obi timi dia abosumi yesa timi su adwuma mmemme ne yie obi kodi software ati abosumi yenu bosumi yesa akɔ se o ene matem makodi software obi kodi tia me bi ohun se di pati tia aba pɛ wɔse me su ye dinsini na me dia de wetu ojoada oduma kuma dum ye ne wa ahoɔden ye beba ha me ba wasɛm ade se adwuma di na se bosomfo anase konfo no ni be pepe mu abɛkyerɛ adwuma odinsini bitimi ye ene do bitimi ye enye konfo bia ena limit obia won limit bosum bia won pempen so timi adwuma kudu so o master obia won master na so master na for how to be daily yes for good matter ready way by YouTube or that's your team ready by Facebook KUMAWOOD team ready I know that no say kasatete maade abato say you dey so a kan hu say dwumadi from ejoda kusi fiada 7 to 8 pm and the broad bia no kamode nyina na fa dwumadi embesomo de hinta wa brabom de hinta wa setremu de ma wo tu prum a wo kasa bibi wo no eno na pesem no wo chewate medase na mde ha ebesi na ma show say share me ejuwada biu na me kono uma ene eye famous ene boa me amde dwumadi ebro fefefe bebe mu bia me chom so krofa kwan so kofi o south anatamale bebe o bia so be chiao one eye madura ene abusua ni nyina no bedom pa akra bebe fi osma bada bukari alaji mu nyina so bede masem so mutumfo a mo krakra me obetima fra dwumadi so 0244848401 bitima baso na ososo o bibi wo wa ya to ama peace bye bye Beda so much bread na matena se na mo hwe me o KUMAWOOD team bedi dwumadi ebero oto ne din ewiase na okwa ebusua so jutum se ewiase na okwa dia e ka hu se ewiase de obo so na asase a owura so owura dia na o mra ne amane a odidi so adeche ne adesan yewi adeche o mani pada sani na adesan o ma oduma na odidi ne djuma edu nwura odi pada sani pentem etu ni prum efise bibi wo ho edi na wo ho we kire me se ewiase na okwa enka da nke ntuprum bibi wo ho enti na da etue eti kame won na me ne mejo prophet sikedwa afesa djumadi embro me ka wasem kutu bi wase ewiase